India rama Christian ngai sakna COVID-19 awanga lockdown kalmek line tun hnai ka ni lek chung khan India rama Christian ti du da na voi riat ngot athleng ti International Christian Concern chuan antarlang mun then kata Christian te in le bungrua suwa samania mun pakhata pastor soi sakani an pastor soi sakhi pastor rawa ni in telan gana thin tlang kho pakhat polan guda a juni somni pakhat khan damlo kan turin akala jingdar ko le chen vevela damlo te in hi thlengin damlo ta na tong trai na man lai mekin be atok ta ni asok tia soi chuan mi za somnga vel ron howin pastor raw hian soi sangala pastor raw chuan hi hindu ramania Christian te tan mun omlo ti pain leya min nam thuwa min hneka min chira ka thom hno te min phel sakani kamit veilam hian hnek liam na zuala kanin enkol me kani ati hengmi te hian pastor raw chu ti luina manga hindu mi le sa then khat Christiana in le lui thi tua an pu ani mase pastor raw chuan helai vela mi te tan hian ka thok zel dona isua chanchin tha hi kala hril zel don ani ati Tamil Nadu a Christian biak in halani juni som pakhat khan Tamil Nadu Veilur Kuwa Independent Church pakhat Real Peace Church biak in chu mi tu ti shet lo ten an hala zinga tong trai tura kal te chuan dan nga le chan ve vela biak in mun hi an thlenga alo kang fai man ani Real Peace Church head pastor Ramesh chuan mira theite te ti tho kho mangin kumsom chung kan suan nuwa biak in kan sual chuak ve sama kan tho rim dan zong te ngai tu chuan thinlung chung ril hi anangoi ngoi lo thei lawani ti in International Christian Concern na hril he biak in kanga hian a chunga bungrua pulpit musical instrument le thil dang te po akang veka he kausan members a chuang te chu in khom na tur hun nei lawin an om tari ani America lam ve thung police kuta mi hang Floyd thi na wanga lung oil wa pung khom mi hang te thawang hawan na sataka che tho tu te chuan Washington Kopuya St. John's Episcopal Church compound na Church Nazaria meyal vomdutin biak in hi an be ni kha mase poitham akan ma in thel mi manania meyal hi anasalem lo ni in soi ani chumi nuwa President Trump chuan he biak ina hian Bible keng chungin tha la dodal tu te chuan he ngai theilavin biak in hi na savak lovin an tong le a helai chevelan President Lui Chen khatle mi poimo teliman siam te ti chiat tumin an beya California Spanish puithiam Junipero Serra lim anti chiat baka Washington DC a Isualim avara siam po an target zing atel social activist Sean King he buena phur tak pakhat chuan Isualim angan soi British mingau pakhat lim ni omjok tak po kha kan nam thlungei turani mingau ho thu nei na le chung nun ji an tir na mai ani ati Trump chuan Isualim baka George Washington Thomas Jefferson le miro puidang telim ti chiatan tumani atia hetiang milim le thil poimo ven himna dan khau tak asiam wat tur thua puang dodal tu te hian Lafayette Square at President Louis Andrew Jackson alim chu lon chilin an be ma sabera ma se anti chiat main police ten an lodang man Trump campaign team a constitutional law attorney and senior legal advisor Jenna Ellis chuan an che dan rap thak takhatha kalawla ani Christian na nek chep an tumani chuan na satak dodal tu kani ang Christian kani wanga ngai dam dil turamin ti ani point ka dil lawanga anni ma kun hian ka Christian nei ka patsan ngai lawang Krista lungpui heta chuan ka dinga American kani le Christian kani hi ka inchuang mani ati tunkar ti lama America Evangelical Pastor Rual kal khom te chu pathian biak in veng him tura in tiam tharin Christian na ina kentel mun le thil poimo ti bole ti chiat tum na chu pom the ani lo thuan puanga pathian hena an tong trai ho bok ani